Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much G8, too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Remember, Aquaba Shonko Eba to my G8 SO and I am a Obusua enemy Dina, a breso aso training issues are Koba ever or my imuno. Many ever some more ever days, United America and Seminole Ebu Precopeno. You need to say a brave woman to say, I said, mine a battle ebra to say, I'm in the cool, I would only ya one more airport more day, Eddie woman she shed dear. Omo war edema or minor airport appropriate to say. Nipa beti womo ensem na womo aje womo atuma ato womo so aba na abrobon de otumi say Ghana ahafane nya no womo edi afa all the regions ewo omayimu no womo abomo de etre edeko se de be ya ama manmuni nya no ebeti womo ensem ne nipa womo ewo edi ma omanati so mejo matuma omaji omatum na omato womo so aba na no na amanyoko NDC womo franka 24 JM as I pray what in a probo akopimo I will northern region crew and it Eddie Bimbila. Now I want no and at a sokopimo ewo ahifie na number traditional council I want no report to na say so what in na no disem and ko two many na be so that say there I can say omo emwa no want me ensa embra abemu now no kwasem so ko no ko to openia wada na number traditional council no anu aye overload wo honum nye Lugu na Yakubu andani dasana se wono ene okoso enu so na bra wode eye na bisade anase wokọ ohini eni mate so wode nsem etu dwa no wa no hino so na no te se utwala no so kraka se mapa Mahama how hu se ense bre wa ha uni bre bia se wa hu nya kra se obechechire bu nsem mate se otutwa ne nsem eso ni buta yenti odi piem wo kwa ma no amma ne nsem no wetimi anka anko see wete se wo put a stop to him kwa no na asin why wo put a stop to him na ebiem to ka se ma no ense ne bre ewo no wo kire mu ade ko kire se eye ni din John Dramani Mahama ni enye din foforo enya onwadin a afei ena wo metre o masoma te se afei no wechechire mu ni nyuma ne do betima ye ne do ntimi nyere eye din a wo mu eni dada oba Bimbila kona biara akwele openi aberwa wo obi enim edin John Dramani Mahama ena obi aso enim nyuma eno ntenye ne ena oba besemre no aba na so ya ase de all follow protocols na te so becheche sem da bi ensentente no won twintwe so kra ehunhia kra the juma eda wa eda eye adanse ede emanu na say ena was ni say John Dramani Mahama, your name is not a straight name. It is a name that has brought development to this area, so we already know you. It is the name that has led to the construction of our roads and have provided better schools for our kids. For John Mahama, we can at least boast of good drinking water and respect for our traditional authority. Don't waste your time here in my palace. There are a lot of people in town waiting for you. The farmers are there. They are waiting for you to come and give them hope. The school children are also there waiting for you to give them a message of hope. The aged and the young children less than 10 years are also waiting for you to give them hope. So go and talk to them. I don't know, I didn't say born to find it mukache John Dramani Mahama said ona hifi okra de ebre pa de mani ense bi wo mo hia no e wo kro no eso enkola e wo mu empenifo wo mo ni da so asa edwadifo ane ebiem nso no wo mo so wo mo edo eye efuo no ekuafo nia no wo mo eka ho bi nti won fa ne nsempa ne ne pa ehihye pa wo ma Ghana no on fa koto wo mo nim na wo mo enisuade hu bi me na so mo ni da so biem se de be ya o metime gina brane na ma ato abadama no no anyi fi okwa de ono de wagina to de dada ono de wagi ato so ono Mahama enu woko ono no atumi aboa edi mpuntunyima aba ne kuro so ono no aboa ama ensupa o medye bi anom ewo kuro no mu ni nte hunya na te se wode ensem no etu dwana te se nkofo bi se ohini ntisa na te se anyofo te se omo entu ma na ma na da bi o se wonpo enu wagi no atum na no no ensem da won se woman hu se
one he feel and I say we grow no sunya o ma gene atuma na because so we are hini now we a person now at me age obi atum say na manyo bi atum ne say obi a wo aye wo mpotem wo no na say municipality no so no o metimi age na atum obi a ne say wo ne nyama fi esifa en obi a ne so ene say na amanyoko awodo no wo ma ye emwa e de asoma nti esombo e de ma na wo bedina so e de ato abanti so wo ka say o waste time when I say bra wako ha kodi ono me di ehia te say nkofo so wo a wo mo pe de nima semete no chi training sem so no aka say o waste time no na te say ase de wo bu na nim kaka baby mo so say ohini no onim no dina so enti a wo ka sa ensem a wo ka no na obi a onim ni dada de hu hia say obesession be mo ma na cheche ni sem a che be ofi ba ni de baby a wo ka ko so wa chire mo say wonim no na important mu ayepu Bimbila honom no wo so enim na djuma dia ene na say hu hia kra so be kwa probo wo na ebiem so wa ko so kra enko mekanti so wa ko no adene ni makokire na wa ko ni a chendo onya dia woni so ne wonya ne sa na je say na de kwa akosi ene say Bimbila ohinipeni a wo won wa dia tum say John Domani eba ne peso so dia wono ana e wo fa enti hu hia kra ko say obe westi ebre bebre ere ye ne kasa tete ne nida so ene wo muhia so be mo enda so acho mu kran e wo mo airport mo ne buza from ne ensem no aha ena me besi wa jonchwe efa wo no bomo dia never so me e wo comment section na bia mo so no share video we e ma do for busu for on all the social media platforms na bomo dia following on Instagram and Twitter at @tumagh_ Facebook so @tumagh and ama obusu enimdi na me aduma e be dey share be makram. Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonden. Asonden ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kum chacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene ma ba Too Much GH hwe na prophet kum chacha me so me hwe